kutajwa jina lake, haitakutajwa kwa kuabudu jina la Mungu, simama kwanza ibada yaanza katika Yesu Kristo, tukisoma Zaburi ya 996 kwa kwanza ibada tukimwabudu na tukimtukuza na mioyo yetu karibia Mungu katika Yesu Kristo. Juu ya Zaburi hii tutaimba nyimbo nzuri tena, nyimbo ya kitabu cha kushukuru, nyimbo nzuri ya kutukaribisha kila yote akaribie Mungu na kumwabudu. Tumuite na tukaribirie na tukakusanyike nasi tukiimba wimbo huu. Ugenzura
Amen.